Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Silter.io i to sam već puno puta igrao i idemo početi koji će. Ok, idemo. Probat ćemo sada doći do 20.000. Tako. Ja sam isto jako dobar. Za malo. Možeš dobiti njega ako... To je onda dok se zaletiš onda i čak gubiš i te ne znam. Ok. Sam došao do 1104. Smo na 3000. Možemo uhvatiti. Ovo je već mene. Četo 4000. Ovo je brzo. Možda bi mogli postići SS Sniper Wolf. Za 20.000. 6.000. Idem probati to je ovo. PewDiePie. To je prije bilo profil slike. Jesle. Ne. Oti boj. Rani sam malo s tim točkicama. Sad više ne može. Ne već još uvijek. Isuse. Lagano je ubiti. Ti visoko. Ne! Ovo sam zaletio. Moj rekord je 62.030. Imao. Lagano. Kaj? Djevak. Možemo se utrkivati. Isuse, kak sam ga mogu pojeti? Co je ovo? Accepte. To je profilski. Tak lagano, nisam ni znao. Uber, dobro. Možda ću ja prestići kojih. Evo.
Pa ajde. Umri. To. Mogo biti tog. Za malo. To. Koliko sam zarobio sam 5. Evo vidite. To 5? Da je 5. Jedan lik. O. Sad je on. Zaletio se. Već ovdje sam imao. 6. Ste spremni? U isto vrijeme sam mogli ih zaletiti. Okej. Samo to što hoćete. Orange Extreme. Možete. Kako me on mogao? Dobro, nisam mogao. I to bi bilo to.